چند گوتنی حکیمانه دما bu yereki çi bu havadiseki kavmi o kesi persekişte neger der hakkı ve bu yeri de nerina te ne persi fıkra te ne persi to bu der hakkı ve bu yeri de fıkra xwa ne veji xwa bi kadru bi kıymet nek dama to bizan me keseki te gudari naka kadru kıymet nada fıkru hezru hissiyat te duygu düşünce te pera derdu kuli xwa pera pavre neke xwa bi kıymet neke تو بزنه به حق یک تنیه گوه تو حقی باش ناز بکه ایمانی پی بینواره او پی ام بی جی حز بکه تو وی شاقی دکاره به عدالت حکم بکه زیر تو جاری قیمت خوانداناکه لورا قیمه پر زیدنه نه Hunji dizane de mehede care ki hiva şarda şevi derdi kevi hiv tam derdi kevi xwagij nişan dedi de hiva şarda şevi roni dedi. Gavat tu buxwaze bi hiva şarda şevi viya godarike. Tu buxwaze qedru qîmetê te nav insan da bilim be kêm bixuye. Wek hive çermehê carek derdi kevi. Tu jî kêm bixuye sivî hetanê êvarê ne çi nav millet û ne gerê. Yani çûyîna nav millet û civakê neke em bi rêya avakaniye o her wisa tu bizanibe ku gava tu xwedî exlaq û pirêzê qenc û baş be hem xwedîş te razî dibe hem jî însan millet qedr û qîmetê te dizane. Van gotirina baş godarî ki bide godarîkirin pavre bike.